wa apese obema mu eye den sen so ye yiriba mu we wunya we sei na ofre ba bi abefre bi ase wo pesa yiriba ni bi no ye de bebre ene wo ba konso a ye de befra nkuto na wo de amassage bema no midase uzi anopa de enye nipa bebe na yom peduane ene enko nti ubetimi anu onoma mfa se beye 30 minutes time na beye 1 hour time na se wanga se ofiri se obedi ara se obedi ba yumre de obetimi afa ansa na wadi ana se odidi ria na wafa okay ba se we se no de ensa na de obi won ma o nadumo oye no ti ebi on pese obetwa bi ba ni nyina se obetimi aye no anwumre ti eda won kwa adwuma no na bia obetimi asa no pa no of ne se anwumre de obeda e mass se one fadru no bia na 1 to 2 thoughts bia obetimi afa ndi eno like we say na wo be no ane de obetimi afa na anytime anopa na anwumre no anopa na anwumre na doc we know a side effect be oh chama me do ase dabi ye bidro de bibi wanu mi Ghana bidro any side effect be any side effect no aka say menum ne dodo e be ye mi sei obi wo ha o say menum ye na miti especially appetition no obi mpe obi wo no say bia menum a ha me driving me tejuma na me but eno na doc aka no say appetition na de be share gin na de be share na we na entimi ene wo system ne mfa no aduro no I mean you no bibi e obi wo no ma wo say na me koto appetition digu nsa no ho no me no me meti pa me no me say ni nyina e fra appetition no na say no appetition no mo no ano mo no ani ye obi wo no ma o quick money nti o de na doa ne sa no ma no ti me say so obi fra me say wo hia bia me crab free sehwi ana say asante be kwai hono me na me crab appetition free asante be kwai ana say sehwi okay that is appetition na ni me say better de no e bi de dadwa na doa ene no ti obetimi anu obi won mo otimi obetimi anu be ye two thought o say na me no me na me ti pai me na me kono me no me me yade ayi me yade apie ti aduro dabi ayi sano ti na me kano se wa wo mpensa na odi kubensuo wo mfa kubensuo nso ana ode doc obi ehwe bi hwe bia ne haw ana yakobos yakobri ni kuru opese bia ofrew bese fa number tuja na fa location so tuja me that's pa my number is 0591 159761 0591 159761 no sawia atobiase o freya inde time bia be frey bia no e be ansam na ye duro nso ye en charge da bia wo bia be frey se en package aduro bia mra ono nso no e be package ayere abro nicely enya fe ne ye ga se na yi fa se bra da be ye nya ne sa da bia wo bia wo be frey bia se aduro we na wo pe nti ye mfa bi mra ono ye de beba asembrie mu ni ye de bebre chama se ne do kan no omo in charge nti wo frɛ hwɛ number ni bebre na doc e kan say na bebre na epeke content no na omakọ ye re-editing no mo de omo numbers aguso no mo de e fraud amanfo se wo frɛ na se nye doc na srew en sendiska bia mu bia ana mpo no wama waya we say on jiska koya duro no na hunto wia na unso wadi no kre na wabeda nase
kɔyɛ aduro no na ho wia na wadi no korɛ na wabɛyɛ den wabɛda nase we ne yɛfrɛ na aduro wura we aduro yɛntɔn na mmom no nneɛma ɔde yɛ no ɔbɛtɔ raba ɔbɛfa kaa na akɔtwitwa nnua no ɛne ho nneɛma aba ne nyinaa no ɛyɛ ka nanso no ɔhu ni sɛ ne nnua bi ho kyere no nti ɔwɔ sɛ ɔboa no ɔmfa ne ka nyinaa mgu so na mmom no wokɔ na wo ho tɔw de a fa nase da abrɛ no doc chairman ya do second one okay we ye ankasa ye hwentia hwentia ye mo de ya aduane asa pepe ye hwentia na we nubra kakra bi a ye de aba we say no omo a ompese omo benma emu ye din esian so ye tintintin hey ha aduro Ivo a higher power extra itu mmiri a ne akyeresi adisua tambia me mamo ya we se mmiri so o si sua de nko ade a yemfa ni agu ne bi sua de se ne dog ko kan e mema ni bi bre ne mema ni bi fa yaw mu pa obi wo ho ne bemma eswatia ya kete so ne yire na tiu one ne plan na tiu tem bia odi na tem ana o be market kete ana aduro na nyaba doc achama unim say anka obia wo sori anopa e bia obe piste awie no unya we be ye 4 or 5 fagu wonum oyo sa na wa mene musu bibia na wa mene ada enyanyo no e post immune system papa very good hwentia very good osori anopa na obe piste awie no fatu wonum observe aduro enyo de abinti enyanyo no chama enyanyo no wa ka osori anopa o piste wie ya pe onya mienu miensa bi ya oba mene ani we ni nyina na se wo we no na wo mene munsuo no na o we sako ni nyina na eko dogo ya se enyo kakra chama enyo kakra ba enyo no we no eyi frames yeah very good ba obja aduro enyo de bele ntumi enyo no se enyo dia ese wo ye ne se oko marketer ye obi wo hono ma ya nyam de dada tie bia oduane bi kora na wo ya na wasabia de na we no awa untumi nsi ubetimi asi nkome na market de ne de me nyiwo mu ndi okay yeah umbetimi de bia afra yes ndinka wo no wanya ne sei no no wasi wade sa sanu mra we ya wa sei no wa apese obema mu eyedin senso ye yiriba mu we wunya we sei na ofre ba bi abefre bi ase wo pesa yiriba ni bi no ye de bebre na ya bobo hwentia ne so e boso a na edi agu bi sei mu eno so de petition na be hye ye wo de no co system ni mu na ebie ntini ni mu ena ewo ba ko nso a ye de be frankuto na wo de amassage bema no we so no o ya edru limiter wo pe no yes wo jai na wo jai enkoye ni brefo tabi enkoye se wani brade enti no wo jam na be kan okotodwe oba bia ni wo bepew adu we die ni kwase me bodin enso kofi sono Valley mon frère doc na mon tobi kofi sono ni Koko Valley mon frère doc na mon tadro ni bi na do na be boa mo koko asare
maduro no aba doc ndi ese we no e be fra nkuto sa doc ade na anwunu ebeti wonum sisi a aya se asemu aha ti we say no e do anwunu de ntumi o we no what be fra nkuto ti we de fra nkuto a me fa say wo dwale awi a wo kɔ adwuma no na ai say wo sra na wate bi na de aye be ma no na wo kɔ adwuma ti anwume na wo be ba say wo nya ne mienu nso a anwume na wo be ba no no aba betwa be ye one thought bi wo dwale wi a na wo sian so de aye ho for a week 1 week to 2 weeks adena ngasa no e wo ho no ma na yiba because the wono mama na call system ni mu no e na e kwakọ bi ntini ni mu nti we enye se o machine na o mode wa yi hye ho ana o mo pompe na dabi na no kra de se e ba mu da ban yu ye wo problem enye easy chama because also won say along the line no e wo implications be bria obenya sa e wo implications be bria e de be ma bet ye na ye problem say ye dwene enne ye dwene wo china sa ye dwene ko we so de Bible no kra say enye den ye ni aduaba no ye mfa han no ye den say ade we are natural aphrodisiac bia ni bibia ni but yesre ye nyai sa yanom fonu yi ne aphrodisiac ye de fama emwa yen ye na natural be ma de o de so hu odin se de wa kosi ani ma cha 30 minutes na buko bebre o kekan no ne boss pa na ko bebre na be me ye wuzo ye be ma dabi oh it is doc na we e dua ben we no ye di nua be se miensa na kekan bom ba ye ba se ya obi wo no mokuti a otie wi a na wa frɛ ne nua bi wo ba bi no cheche ma chere no mo doc enka uhia frɛ doc number na go screen so no sa number no na go no frɛ hwɛ doc animi ye se opeso hu so no a number na san ye ne WhatsApp number sa frɛ ne video call na hu ni se nipa na oti screen no oti TV no so no ono na me ne kasa na ansa na oni na delete because bebre peki videos no no mo de akototo omo a platform especially as mala mfone akonfo no aduma si omo din omo peki no omo kata original numbers ne so no mo de omo contact de ato nti bia wo be free say doc na wo friend no doc say send sika say bra oji wia onya dunu mo doc say on jiska we de bra ayaresa no ani hia ebia sika betua ne se bia doc me won kran doc me okofodio okesa ene adruni ni but me de koma bas and no dear you don't expect say doc na san fa ne bottom sky enfa enko send them out da bia no dear say owo Europe owo Asia owo America country bia wiasi bia ofra on juiska na mom delivery payment in a day and you know also of a hoka and no dear yan shannon so mesremo so we ni yam say or boawa yan so yin yam ne so yam wa no of the aduro ne be ma na mom so e wo so o send the aduro nko ade a sika obetua de e ye wo ka dokenko di ohia bibia se na wo de atodwe di ohia bibia no friend line na wo screen ne so a ya bia nipa no bia no me de pepre no di okwe no nkuto no be hia bebre ana obe no bucket ma ana se den yo je ya ne se ye no fie nti ye ya mfa se mercy cream say mercy cream there amount be brina ni sa konko no mercy eno bi na ye no eno nso no
ube use for me fan say half of it and I say for a week no ensan na the open wide then no wanya de dada ti wonti me use sa konko no wonti me use ni nyina akora wo use I half na the open no na wanya na we say so no ye aduro de aka say ye in charge ye ngiska ti no an say obefre number no na de ehye bia wo hono bia ye no wide a chance ni ahye ne kama na doc we no we ne for inkuto esa we ne de inkuto say uyusu a man say bia de bia na uyusu obetimi ne o partner ada well obetimi ne o partner ada abra wo de adna ye ho ba say ohu say we no enye ade a ehun nipa ati say obetimi ayusu ama o partner kra obetimi ayusu bi no de operation ne de ye Kɛseɛ na asa enye Kɛseɛ because what if aduro no uyusu ya me fan say be ye aduro omo say mpanyfo say aduro beje wa ye atere na aduro no de ye ho me fan say around be ye 1 minute to e bia be ye 5 minutes no aduma ye say ye no ayawi sa aduma ye no ayawi ti say o partner da ho no mo say den you obetimi na ye dey say we enchi oba ne nkonya effect bia say odi aduro no okay na o ka bi say we no so de be share appetition sa you know ni obenya we no is it by force so say enya we yo and as ni obenya we no is it by force so nya na say behia say like be combine minu na bum na ana obi abetimi ayusu chamam da say unya we na say unya ye de gin ne be sha say unya we say unya ne mienu ni nyina okay ti we yusu we na we yusu we se ne be ya sa de ye de gin na hye no e be kwakọ bie intini ni mu sa ama na ti mi ayede aye adwuma ti unya we ya say unya we nti we no basically no gin kwa na also de hye ana abetimi de no su kubi nsu ahye dabi we say de ye gin kwa appetition so obetimi de ahye appetition titru no by the way mama see e kan gin ne say omo wo e ho no no inside no appetition no omunya bi ene no tana ya na makan gin no by ye wo ha say de ye de ya na appetition because we say no krampo na appetition no say we use ha acha ye week o say bibi sa acha ye week I don't so the xtra na akwadro ye xtra no aduro de sa aduro de wo ye aduro say continuously no sa na ohun de ye den eko adiro doc empane say me yes and no way metimi a combine ne mema dura fa de nyina bum yo me do ase se wo frɛ sɛ bia wo pɛ sɛ we say no sɛ wo pɛ sɛ wo combine a ye di kan a combine we say nyina ebi wo sisi yade aduro ne sa no ma ne nyina ne ya combine na ya ye de ya nyam na say hunya say obe use we sa asian ba be use we okay because obetimi ka say me sisi na ye me ya men ka say me sian wo sisi ya de aduro nti first cabra na beje e ka che o se ni nyina ya den okay Matias say we na koye all in one it's pepe okay abusia a higher power extra send it ene mo kono addition ene hana mrebe makwana ma ene doctors awie number no ne go screen so no ne location ni nyina Freddoc na ne a kire wadwin bia no ene na ni hu nkomo da sende e be san ehia ya damasi